لولاتن دولمند و هر وها لولاتن فقیر جی روزانه لسر کار خلق تکشتن. هم بخیر هاتن پیشنگه ها آلاوین پاراستنه. ده پیشنگه ها ایرو دا سه خالن سرکه هنه. پاراستن و مراندن آگر و شیوه رزگار کرنا کسین که زیان ده قیران دا و ده قضایان دا دیتی. جبوكو مروف دلنيايي و أولهية هست بكا قالو چتشت بيوستن. جبوكو تندرستيا مروف لمالو لجهه كار پاراستي با، جيانا مروف، مالو سامان مروف و زانياري پاراستي بن، زانياري ده دربار مروف ده، ده دربار كومپانيان ده و ده دربار دولت ده پاراستي بن، به هزاران كومپانيا هنه كو لسر چارين نو يه جورين پاراستن دخبتن و پرانيا وان ده پیشانگه ده هفو دود بینن. سالانه به بهای نزدیکی 1.5 میلیارد کرون سوئدی تشت ددما و گوهستن ده تینه دزین. ده چاوا و گوهستن اولتر ببه. ده دبستانان ده توان رو ددن و آگر پیدبن. لگور آمار نو سالانه به بهای 500 میلیون کرون سوئدی دبستان تین شوتاندن. و لو ماجی مروف نچاره خباته بکه جبو جنگه که هیمن یا خواندنه. به میلیاران زیانا شوات و دزیه دگهجه کرتا کارسازی و بازرگانیه. و لو ماجی مروف لچارین باش و ارزان دگره دکو کارسازی و بازرگانی به آوائه کی اولتر بریوه بچه. ده کنسپتا پاراستنه ده دروازه و بربست گرینگن. Hejsan, Conny Enbom heter jag, jobbar på GPP Perimeter Protection och vi ställer ut här på skyddsmässan. Ja, den här grinden heter Quick Folding Gate. Det är en vik. نوی وی درگهی Quick Flooding Gate. دکاره بلز وبا و بیتا گرتن. باشش بو دروازه این که گلکی هاتو چول سر هیا. هنکی جروی عرده بلنده و لوما جی ده برف و باران ده کیشان درست ناکه. تا 8 متران ودبه و بلندیا ویجی 3 متره. و بونا هر متره که چرکه یک پیدچه. یعنی درگه 8 متری دکارد 8 چرکه دا ببه. کنترول به گلک جوریان دبه، به کارته، به کلیده، به ریا کامپیوتر و تلفونی و گلک ریان دنجی.
är de här högsäkerhetsprodukterna اف här, بربست hållare آل och پشتا من گلکی قایمه. roadblockers som stoppar اگر fordon گرانیا لوریا که 7.5 تن 7,5 به ton i 80 و kilometer. بلزبونا 8 Som کیلومتر vi ساعت sätter ده upp, وره و خلیب känsliga ده byggnader, او نکاره بشکنه. اف جبو آواهین هستیار و جه حکومت و پرلمان را باشه. بر همین ما گلک آواهین Vi jobbar هستیار inom لسرانسری områdesskydd, جهان framförallt på دپارست. utsidan då. خباتا لدجی دزی رانا وسته و یک جه چاره نو بجقاندنا دومانه یه. Och hela idén är att när larmet går så är det så att då utlöst den här dimman. ام ماکینهین مجو دومانه برهم دهینن جبو پاراستنا جدزان. گاوکو لارم لیده ده دومان دردچه و دز نکارن برخو ببینن. جبو مالان جبو دکانان آواهین بچوک و مزن بکارته. دومان اوه نزیکی ساعته که دمینه لیکو دز لهندر ببینه یانجی بچه و دیسا وگره دی دیسا دومان در بچه و ساعته که دنجی ببینه. به وی آوایی دز نکارن تشتکی بخوره ببن و نکارن زیانه بگهین کسان و تشتان. اف ماده جاوه و گلیکول پکته و جبو مروان به زیانه. ماگنوس ستینبرگ کامرین زیرک پیشان دده او کامرین که دکارن دیمن مروان ببیر بینن. Alltså tekniken idag har ju utvecklats oerhört mycket och idag kan man skapa väldigt mycket ایرو intelligens. تکنیک بلز پیش ودیچه. به تکنیکان نوجن مروف روی مروان دناسه و دکاره دیمن وان بپارزه. از کارم چند نمونهان بینم. کمپانیا یک دکاره روی کارمندین خواه بخه نوا سیستمه یانجی هنک اتومبیلان بخه نوا سیستمه دکوتن مافی وان هبه در باسی هندر ببن. دماچی فوتبول ده گلک جاران کیشه دردکوین. کسین که دماچین توپا پیده کیشه دردخن سیستم دکاره روی وان بپارزه و بین بیرا خواه دکوجبینی وان نهیلن در باسی هندر ببن. ده همو آواهین نوجن ده پیوست رین درچونا آورته دیار بن و لگور ستانداردان ناونتوی بن. Belysning, nödbelysning som krävs i de flesta offentliga. گاوکو قضایک رو بده یان کاربه وره برین گرینگه که رین درچونا آورته هبن و دیار بن. هر یک جوان تابلویان تایبتمندیا خواهیه. یک جبو که مروف دوربونا 25 متران ببینه جبو 32 متران هيا و جبو 40 متری جي هيا. بامبونا وی دیار دکه که مروف چو قصید کارش دور دوی ببینه. اف تابلوینا همی به پاتری جی کار دکن دکو کاربه نبه او بکاربن به هر حال روناک ببن و هنک پاتری تا 3 ساعتان جی دکارن بخبتن. اف جرا نویه گاوا که مروف نچارج آواهیه که درد چه و لدروی آواهی جی تاریبه اف لامپا گلکی پیوسته. د جنگه که قلبالغو همه دا
وەکە هەندرێ فابریکەیان یان jî li derekê ku gelekî xelk hebin û pêwîstiyê bi pêwendî û danûstandineke zelal hebe, ev amêr hatiye peydakirin. En produkt som heter Quiet Pro som är vad vi anser världens mest avancerade. Quick Pro baştirîn berheme di cîhanê de ji bo parastina guhê mirovan û dengkirina bihevre bê qelebalıqa dorûberê. Ev amêr dikeve guhê mirov û gavek ku baş nekeve cihê xwe ew pê hest dike û kar nake. Di hindir wê de hem mikrofon heye û hem jî bêstûk. Di hindir wê de du kenal hene, yek ji bo deng bibe û bîne û ya din jî ji bo rêl qelebalıqê bigire. Ev ne tenê rêl qelebalıqê digire, ew her wiha tomar dike ka qelebalıq çend bilind e û kengî bilind bûye û nevî bûye. De ku di jîngeheke kar de mirov bikare analîz bike, de ku mirov bizane egerên wê deng bilindbûnê çi ne û çawa dê çareser bibin. Ev berê ji eskeriyê re hatibû çêkirin, lê niha gelekî di pîşesaziyê de jî bikartê. وەکو دبینن li vê derê gelek cûreyên tîğan hene lê taybetmendiya va tîğan ew e ku ewna bi rengekî hatine dîzaynkirin ku mirov xwe pê ziyanê negîne xwe. Wek nimûne eger mirov temaşeyê vê meqesê bike mirov nikane xwe pê birîn bike. Welê lêkirine ku mirov nikane xwe pê birîn bike û her wiha bi temamî jî bi karê xwe radibe. Temaşeyê yek ji van tîğên herî normal bike, gava ku mirov pêş de didê dikanê rawestîne û karê xwe pê bike, lê ku tu berdidî jî ew vedigerê cihê xwe qet mecal tê de nîne ku tu pê xwe birîn bikî. Di vê pêşangehê de medî ku di gelek aliyan de behs dibe çawa dê xanî û avahî û karxane bêne parastin, çawa rêwban bêne parastin, zanyarî bêne parastin, pare û saman bêne parastin. Lê ji van jî girîngtir ew e ku alavên parastina laşên mirovan di jîngehên cure cur de.